Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, lom so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kakenhon kinong nya kali kathain sora ya kabala tip kerteng kum ka sora Shillong Maxi Cab Owner and Drivers Association haka santarik uleber arajar arpo kila penrem juri ya menderi bat ya ki barjala ki bala tombor ya ki dikhot jong ka seng balang KSU bat ka FKJGP hadien balawa ka jingalang persya CAA bat dawa ILP ki seng balang ha ichamati. Kani kakenhon kala dawaya ke sarkar baka daiban kemlut napang ya baro ki menderi bat ya ki barjala ki badon kti ban tiet bat ban bom napang ya ki khot seng balang kad hadu ba wei khot ka KSU ba lor sha nyuta ula do ai ya la ka jingem bat bon ngot ki wei pat ki laman saw bakan thopru ya sodar ka snong umwai uba tengshain lang wanwar uba dangdon mentah pedang ka jingsha sumar ha Shillong Civil Hospital. Hakajo kapor kani kakenhon kala dawaya sodar jong ka elaka maulong ba unlum no da ka dorbar ban ya theria tai sani halor kane ge jingja bat ban shim ya gilat kelenti ban khangla no nangni shakamat ya ge jingwan rung ki menderi bat ki barjala shakane ga elaka Sohya madang ba kita ki umat susi benar ki muk belajar belum siap thang ge jingi ti sara ki parkyang sebonong kata kentin ki parkyang kana dumta di apa ke dalam ho iski ban peni kita ki buat penrem namar ba yi jinga yi du no mo yi sekarang lagi internet ila pasang dan ha dan bagi media mo dan ba ni dan ke buat penrem dai isim jinga namar ba unasiu kan ne malakang ka internet te uta tadi kali kuruksiar bang ba hadim ba sang jalan lerai kan ini dulu na tiga jua kijing ini kalau ni ban penrem ya kinong le baman da dekat jubor ya ke mesin pador jeng bui ko sana kari hendak serak ba ni berkat ada ke jalan ko dolong nanti ke semeti ba mau dan lang hatu jalan lesa sim ko lesa sobeng ba lesa sim na ko kijing ini posisi benang ba balai ka dah minta pada hak jaga lebih jong ban tegi jaga bin sosial lebih jong jaga ya ban jawsa hak ba ni kini ka perkat ini benang ba balai hak jaga ke bagi singan hang tei hak ban jaw senam pendu lebih jong posisi benang ba kini ki kelajak nabar tuan kam jawsa hijab telah ini jaga ini benang bagi ya ban apa kira ya ban Siang dah bahaya aktivitas ini, kalau dah jauh sah. Misal bunglai janduk dia ketiga, benda mesti sport. Thai dua beri berpada bangladesh. Tindre, nampak orang mesin kebupan ni pada kejinjau senam bagi jidul nak mesin macam uniu sama. Kalau kejis ngai pat bangi lah banyak ban, tengok orang yang tiga Andre ya. Kemudian belum tahu dia Andre. Dia Andre untuk mentahi, beri macam sekitar tahan. Nadu kikli nasihat. Kumusian ki sadar beri lembah juga sadar mulong sadar juga sabar sadar juga walong ini beri bapet bai kini kepada juru wahada juga sila di kini amtan kita Andre kadi nadu inang senang tu ibang bapingor kapan awayeng ai jaga senayeng iki away jaga kadi berita ban bah ni iwan ban kan ban ban gede dikiru Bagi ni ada orang ngasiu. Nampak ke jinga ke cik ibu, ke jumapat. Ya ke cik pendiri ada lebur. Kini ke cik pendiri bahasa yang cik cakap ni lap. Bagi dekrek har Bangladesh. Iwan nasian kapuan. Tiga ni ke bu cik ke crowd tam Kalau orang bawa dari sekatu ni orang kata berapa ming. Kini yang itu yang orang kata cik kalah kemarin. Andre kalau bangi keren ban kita kelat dulu ban kio. Masuk orang kelat kio di kini cak dulu. Juga kesi wih ini, kita Thai dua, kita terbak kita, kerja tak belum. Jadi mana mesin kebu, dah kini kecilnya, jauh ni ban keren tu pandai. Dekani kini ban nadu mentai, kekenti, kebangi wan ai kini kuat, masuk ban amba kita beri kepada kita hanya di Indonesia. Hadi kini kita kai, badan kita itu bagi lembah musim. Kita ban pengor, hak ban berduna, ya kita unra itu kerajaan ban rei kita, bah kita bodoh.
Di dalam dia tengah lagi balong, dari makan dulu, kada hiban kedu, yakin ikhmat kecing. Oh, ini dia meli game besi. Kecing jelai, jauh kini kerajaan tiru, kada maki kiban tengah kini. Yo lagi, dari lesson. Yo ekte kini awal lesson dari karbon steel. Asyik kidan kiban ni kini ngintip. Nama ni medan mentah kapan yale. Mau ngimdan ni kata ikhtiar, balik mentah kita. Henry, masuk balong ba. Iwan hangi dapat berkedek demi kita. Begini betia, aku bersuya. Ai patari kot kislah. Tikum juru. Kadang kebentar aku buang ba. Kibalat pat. Ketika bentar berbes kami kiki susun ti. Isyam maka si po isyam ti kebentar ba. Kepala ai hidup serfiat. Kani kadang ke menang ba. Nak kanuka nanti ni nyala. Mereka ni kelimat ko ngam tang soban. Kentu ya keserkar. Wat ya kinang senang baru. Kili nasihat baru. Baki dia ban pengor dengan ikam. Baka ni kena manjasiu. Kenapa baka? Jaga berkesir pak jengi kena kuskan. Keberi nyutrak kadi kecak ka bawang ba. Na ia magi jele. Andai kendek mentakan long kebaka long kumi lengi susi ben orang kerja bertai. Ti sakat mungkin simpan kena yele. Kita ada ba sokya kamsim. Ini nalih. Manan bin pilih pilih dan pesau ni kuat. Panamba hidang nimla ban pedang kejiak ke dulu. Dosa nyuta Andre. Ya kejiak ko beri berhenti ke dalam benda. Mau beri buat jaga selapat saya dah kecik tulai, ban lepat dah kecik tulai. Andre kecing lain no. Kecau dulu dosa nyuta. Nak sap saya kada kecik kat keluar kecik muju. Kecik kat keluar kecik muju kemudian ini benda masak nanti ni begini benda Andre. Kedai hak bagi lelek nak pulang ke jalan ban pestu ba ya ke LP. Lembah sebalang. Mo Lada nanti, nimpai berkat apa mau itu nak lagi sini. Iperdam jor, kalau kajing siap penyap jom kot, jom ke soal sebuah session. Di negara yang jogi kilaisan, izarai kuning ba, ikentu yang kesokan, maka dia berikan modal yang ini kita. Dan ketika penyap semua jom Nusa Juta agak aku pratarik, abnaidak ajar pom. Di negara yang jogi itu yang keserkar bahkan dia berdiam om tangi itu nyamut dari kita dari sepangot kita kan kepala penyiap semuanya klaim demak cuy yang mesin cungu dia ikerpat tu bah kini kita ni kepat jongi kelawan ban senran ban solam haka terus ni bah dia lepoi kemat haying juga buat baladan apa CC bah kila lagi jongi kemat kini kejing poi kami kejung bat kini ban ketu ya kini keserkar kini keserkar ba kini ban lei apa dia ban kini pang dengan tepat kini nam kemat beran mujongi ba kini dei kamtam beran pok keserkar magila wan ban solam hadu kaying kini jaga songsi ba kini ban kem bodo sesu kini lada kem nakaleng jongi ke JC ru so mention kesenjal ke bagiannya ki umde dengan cuci politik nomor ba kadang-kadang kejingja ke baca yo prodo proslam jungi ngimla ba cuci snap politik dan kadang jungi ru isu up ba anda kut kene ke exam ru kadon ka pisali ke bangila perkre nak kadang ke JC jungi matrai hadu da shop kut nu benai de ni kultur ke sarkar ba katai galat jingada yagi bridge po khat po jungi ste kamtam kita jawab kebetulan sepuak ini kaput jenis dia berkumjur bahkan ai kam ya ikorim jungi kebetulan samut ikut kebetulan red nama bah ladu no ya upa juga yang upakamai bala ayam ni part of sim ke mas arab kuju jadi nasional baru yang tan silai bakin sim tiap yang minta bin namailah bah kini diberi kinjuk jaka anti asimati nantaru kaweru kajing song kakle ba kini kinong sasno kin simtia klang ba kadai kene gawe kidai ni atli bentar gawe kadai kajing song kakle ba de kai paten kini ge penloi mendia hangti ha than juni ngakwa be kini atli bentar bagi nong sasno jom tu than bolo bagi simtia ban nom ai lanchu nang sikmat dari bangin dalek tikina bahkan kono kanum jia kalau subsidi dia